मला येता की इंडस्ट्रियल लँड फॉर सेल म्हणून तुम्ही किती म्हणता सी वी हॅव एडिसीन आम्ही एक्झिट स्कीम काढली. दोज प्लॉट्स विच वर वेकंट वी गेव देम ऑपॉर्च्युनिटी बिफोर वी पुल देम बॅक, म्हणजे वी रिट्रेंच इट, म्हणजे तेंगेले आमी ओडून हाडपा म्हणटाय रिटर्न घेतली पयलीं तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यो. कोणा जाय जाल्यार एक्झिट स्किमीचेर कोणा विकताय कितें कोत्ताय जाल्यार करया म्हणून. आतां हे भाशेन ते रील कोत्ताय तें दॅट इज नॉट करेक्ट. तेणी रील करप न्ही, अशें करून तें झूम इन हें करप आनी हें करप न्ही. तीन भितर सी थोडे जेन्युइन आहाय त्रासां पडलेले. ओके कोण तेंचे लोन आहा तांकां एक एक्झिट स्कीम दिवपाक आमी केलोली विथ गूड इंटेंशन. इन आतां ते एडवांटेज घेताय. यू कांट डू एनीथींग. आतां दीस इज नॉट परमिसिबल फॉर देम टू डू दीस, बट दे डुईंग इट. वॉट टू डू, सगळे मनीस सारके आसनाय न्ही. सो बट आमगे वद्दां वी हॅव गिवन द फॅसिलिटीज बिफोर वी do that formality of taking back or taking the land back from the party. So our process is on. Then the exit sim bond zali, sogle bond zali. Now they can't put this. Whoever is now issued notices, the land will be taken back. Under no circumstances कोणा सोडपा आता कित्याक आमी एक्झिट स्कीम दिली, आमी कोविड एमनेस्टी स्कीम दिली, आमी तांकां फॅसिलिटी दिल्यो, आमी तांकां जाय तितू फॅसिलिटी दिल्यो. बाबा तुमी कांय करना जाल्यार आमी तांकां 330% FAR they have to cover if they want to transfer it or they want to sublease it. थिंग पासून 30 आहा तांकां कोणा मातशें बारीक हेल्प करपाक 1 म्हयने 1 वर्स 2 वर्स पासून दिली. बाबा ओके यू ट्रान्सफर इट or sublease it, we will give you 1 year for completion. If you don't do it we will take back the land. म्हणजे we have given strictly तांकां to industry एश कोन इंडस्ट्री जायत येयल्यो ज्यो बंद आसल्यो त्यो येयल्यो. इन भितर more than 20-25% factories restarted. Now those who are now doing this and have been issued notice, we will take back the land, no question. Atan take an opportunity ulla. So already land atan 8-12 plots already taken last time, and we have put it for e-auction. We are not going to even hand over. We are not going to even keep it for allotment. We have put it on e-auction. It's on a government portal. e-auction. Yes, this on the e-auction. Whoever wants to bid are free to bid without anything, without any encumbrance. Single window system. We will hand over the plot. पण हे कोत्ता पळय ते इल्लीगल न्हू, सोशल मिडियाचे पोस्ट घालता पळय ते तेंचेर कितें एक्शन घेतली? व्हॉट इज द मेसेज टू पीपल? Because I cannot say it is illegal or legal. Why? Because we have also given them opportunity to give somebody else. We have given them opportunity to sell it to somebody else also. Let's put it that way. Because they were just lying vacant. One opportunity we gave them. Now we will, if possible, we'll try to identify who is doing it and take poile ankoria. Okay. Take poile tange retrench koria. Take a plot will take back. He is not supposed to do that. Yes, this is not called private property to do advertise. This is not a private property to advertise करपाक. हिंगात कितें जालां, हिंग ते कोण कितें करपाक लागले तांकां we have to see that एसो मनशांक आयडेंटिफाय करया. I will instruct the office कोण पळय एसो एडवर्टिजमेंट करता, एसो रील करता, तांकां पयलीं तेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न घे. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.